Сэвэцхано намайг Sky гэдэг. Today би өнөөдөр энэ бичлэгийг реактлах чинь Сензогийн галзуу клатч тоглолтууд is going to cause a trickle down effect. There's Madden. Madden. He's that guy that they need, the Falcon. Falcons team суугуулв. Team элэсвэл Oh, there he that's is. drum kill. Huge from Madden. Сензо Monster on that. Нэг edge хэсэгтээ side. клатч хийж He чадах уу? finds four Амаг kills, and боломжтой. now Senzu is left alone. P250 дээр гарбууд дээр тоглож байна. Would have to be four Гарбууны of his раунд. own. Falcons map авсан юм байна. Okay. He peeks. He waits, but doesn't get the opportunity. Hoping for more. Bomb is not Senzu, make but the it. Falcons, oh, they are Яс giving амар it to хажууд him. Tickle down low. Battered Пүүх ямар амар хажууд ийгдэн. from each angle, but it's still Senzu versus Snappy. Гараад. Nearly forced the Mongols into OT. Senzu keeps firing bullets, sticks the reload Nick- in. oh, Round the headshot. corner. Hammer. Senzu does it. What a pistol round! Unbelievable. Kill, but more SMGs flood in. Thunder Trying to pick. pad the site. Madja up for the Агаарыг бид нар хожиж штэ. Агаараа чи ямар баг юм. task with a double. Won't be able to round it out with a third, but Voxy still he's left галцхуу. his teammates in a 2v1. Senzu, one shot from the scout could do him in. Яа. 9 HP. Алах хийсэндээ цатныг ич битрүүлчих юм а тэр In the юм. apartments, he's living on borrowed time here. As the net is Oh, I'm- closing, that kill comes for free. Яна. Major short. Тэн дээр. One shot ends this, but Jota Яс амар клатч getting чив. 9 points to help. Энийг үзэж суужсан би гоё үзсэн дээ. Yeah, well played for Senzu. Plus TV final. Тийм би энийг үзсэн. Миний үзсэн. Энийгээс 3 клатч ичдэг лөө. Goes for the cross. And so Rops. this open line for Rops. And with the teammates flash going inwards, Rops is not going to find anything more than the two, but it's a fast move Instant from Messi headshot. behind them. They are getting pushed into this bomb site. Нэзи дэлхийн шилдэг 12 дахь Mongols тоглогч. corralled this herd with the Ядаж бомб тавьсан да ядаж бомб тавьсан. dealt with swiftly. Senzu's response, but he's going to find the fire in front of him, and so he's got Яа та. Nate takes him down to 10, and now he looks for Messi. Би нэг үзээ суужсэн байхгүй юу. Гэтэ Монгол CS руу яг ороагүйсэн. Зүгээр л за үзээ суужсэн. Finally, Senzu comes alive. This is his 900-ын Mirage дээр ACT-ийг хараад There's the яс response. хочлоод гэж үзсэн Senzu юм. back at Дааш it. хэзээвэл Simple waiting тээ. for a target. Here's Simple. that bomb being planted. It won't stop it. Elysian А энэ дээр ready to ACE work чдэг лөө. alongside him, but Тийм they're тийм. met by fire on the Нэгээс approach. гоглаж. And over towards Temple, you've still got that smoke grenade in front of Rain. So this is Simple. gonna buy critical seconds for the Mongols. Low health Kopterol on 2 of яваад the 3 байна. kits on all of the phase players. Could Техно still be a чипу strong авчлаа retake. да. Further damage done. It's Rain now. No, looking энийг can одоо get яаж nothing. клатч Falls on хийх? Senzu in ace Гэтэ Сензу болох Сензу л дээ. Third kill missed on Simple-трийг алдахгүй л хийсэн даа уг нь. Simple-г нь алдахыг л хийсэн. all five. Запар юм болохоор алдсан л та. Байн алдахгүй юм гэж байна. Нэгээс гоо энэ Aurora-г бид нар дандаа л хожиж байна. Aurora зээж бид нар хожихгүй. Squad. Senzu left up in a 1 versus 3. We'll have this first fight on Jota. Жota. But past that point, when they get the info, they know where he is. Flash оо. Блиц хаанаа. Блиц хаанаа. Блиц хаанаас. Funneled in. Oh, Senzu! Блиц хаанаас. 3 and never Гаа breaks a оо sweat. Grabs Flash the чарна. weapon off Хин the царч dead үүж. body. Cowes takes Edvin. Nobody holds, and Cowes comes in with 2. It's Senzu stuck in. Андаа амар клач. Try Нэгээс your гоо. damnedest, Хоёр онлаач чиг. but no chance. Бэж раунд авцсан уу? But he's got it all. Вэ аваагүй юм. Try your damnedest, but no chances when Mongols have lesser weapons. What the hell is happening? Юус тойч юм шиг юм. Assist comes out through window. Сензо Now Senzu's gonna пенис finish off this job. пен ороорыг бид нар пен ороорыг бид нар зүгээр л алж шин.
Just bleeding off time off the clock. They could go and try to deal with him, but they are just Клог юм байна. too afraid to try to approach. Seconds. You gotta get him off this pillar. Oh, the peak back sight. You За gotta get him дөрөв off this HP-гээс pillar. гаргаж штэ. You got 5 seconds left. You know exactly. Яа, утгалсангүй. Лукс 2 нь бол онохлээс юм да. Онохлын байсан. Senzu gives him the beans. Тэг. Ямар муухай Ямар гинтэй гэж байна манай. Аа, энэ зэсүү. Синзу сүүлийн хүн шот Синзу. байгаад юм. За 10 секунд хугацаа хүй цаг болцсон. Цухтий. Цухтий. Ногч тоглоод байна. Ногч тоглож. За өстө гүүж өглөө. Одоо тэгээд бариад авчдаг юм уу шорт дээр нь. Ямар Ямар ногч тоглож. Тайлуу ма. Blitz. A lucky shot through the Тайлуудчууд монголчтой суран гой найздаг шүү дээ. Найзуулдаг шүү дээ. Энд чи Ландерээс хамгийн удаан тоглолт гэлээ. throw. Kaze here to redeem himself though, and Jamyang tries to get a shot through from mid. Синзу нэгээс гуглаж. Синзу нэгээс 4 хамаа өдр хийж лээ. Alive, but now shut down by Senzu. That extra shot though, that extra shot onto Mizuno from Kaze makes a really big difference. A 2v1, certainly more winnable here for Tyloo. Яагаад Morph багч as well. It's going to make it difficult to multi-frag, especially Can't if he lets join these him. CTs get close. He's kind of pinned down too. So far he is, but finds the 1v1. So has no idea where Advent is. The game since But насаад Advent in the 1v1, let me tell you. Bit of a demon. No scope ичгүй. Senzu spots him. Оо ямар Missed the амар shot. клик вэ. 22-22, and Mongols will survive a precarious round. Tyloo. Намагт ч өгдөх юм. За. Өнөөдөр имшлэг дууслаа. Би ер нь монгол эсрэлтээр монголоор яриад англи бичлэг дээр англиар ярина шүү. За баяртай. Бичлэгэн Croxy-ээс гарсан бөгөөд нөгөө би линкийн description дээр тавьчих болгох зүгээрээ. За баяртай.